noa i o na ake i le rangi. I o e taki samani vale. Uangi mamu le tawa fia. Ina ua tuana i atuane lai. Tawane sa. O te whiwhiwha whirai whatara whāturu mai mo whaafonga so tātou tunuu. Nei foi tūla o le tai au mālo le tai mālo fo i le tāpua ia e whengai e fo i ma whaiva matiuti ia i le amatanga fo i nei vai aso. Si mai mai mo whaafonga o le so onga neo tātou po kalami ma le fionga i le minister mtanga ruenga soi fo mālo loina. O ia fo i o minister o le whaaptonga o taui mo whaavila whaafose i o tātou mālo po le ACC le fionga ia wa au sal mālo lo fpo. Ua maua le nei awa noa tau amla na fionga. E le nā malalaina le tele o lu tau. O lo whenga i pēr manitanga ruenga soi fo malolo ina. O le afuanga lea. O le tātou pōkala. Me se i taratara manino fo e le fionga le minister. Le atoanga o le tūlanga. O le savadi ai fo e le na fionga. E ale na nasi e singa i nei vai aso mawai atu. E me se foi. O le aso wharaidi o le vai aso mawai atu. O le telo tātou whare mai whai tū malo. Ia o le alava wa tawa lunga tātou whare mai whaapitoa. Po tātou whare mai tele i matotua. O le neira po kalame o oe malo malo. O le a maua se fina ngalo i le atoanga. O le tūlanga o le asia singa la na fionga ni minister. So i fo manuia lau fionga wa au lau fionga ni minister. Ni fo i tūla o le tai au malo le tai malo fo i le whianga iei ma fi tai tūnga tātou ngā ruenga. I me se fo te ingon tātou malo nei vai tau o soifua. Le fai titiel vinga o le tua pesta. Fa malo fo ia le tau langa langa i mesili. E wa fo ili fonga maua o si o tātua tunu o lo tāpua i mai i faiva fo i ma tiuteo walau ina ai. Fa aftai atu fo i lau au whainga luenga. A wa i le wha mapopo ina o le nei fo i vaenga. Ina ia maua pea i le tātua tunu o le sila fia. Ia o se vi inga nae ave pea i le tua. Malo whaftai lau fionga. Lau fionga o le anga i sa o ia tam ta upu ma ta whatata noanga nei foitura o le aso. E tu sai ma lau asia singa i las whareide o mawai atu. Lea foina na maua na fio lava lau fionga i le minister whata se fo i ma le pūlenga mtanga ruenga soi fo maloloina. E sava lia le whare mai atoa tele le ata tole i mtotua. Lau fionga i mawhai o na sao no foi lau fionga o le ale aunga ma le wha moe moe o le nei foi asia singa. Ia o le afo le vaenga na avi e le wha mua ua fuai o na savadia lau fionga ma le pūlenga ia vaenga ese mai tūtino ese tono mtanga ruanga tsoifo maloina. I tātou whana mai tere le mto tua wha mole mole. O le aunga toa pesta ina i mwhaina sila fia le pūlenga. Po o vaenga o lo anga i luma i le o nanga. A o hafo ini i ni vaenga o lo lape. A o hafo ini si vaenga o lo o matua a mua a vile tatu wha mua. Ina ia tali mana onga o tatu tangata o lo o awhaina i ngase. Ia po le tau mwhaifo i puipuia ia ngase. Ia po le tau tonga fiti. E pei o le unga atoa le na a maua le utelea. O na maua lole le malo. Le ka peneta ma le tātou whainga malo. Po whea lai a vil wha mua. E peo le unga tele ana sa a vil ta i ala le mātou a sisinga. Ia mai pei ana mātou a mata mai le vaenga le tātou o kisene. Mantua fo i na iai si tātou ta o tonga na paulia o no le lava le o kisene. Ma fo anga fo ina vatu ia le asu atu ai malu i po enga le whafonga. Anga sa mo iai nisi o ngase watolo. E le manaia a wafo i o lau nau mai na ia inga ma lo lātou tali tonunga le la whaita o tonga tasi la le to ana lai o na whaima tolo a wai le whaina o tonga pea le ini o ke sene wha mana vai nai i lātou le mwhai foi na whaini tonga fitinga pea le foi ni o ke sene ngā lue i foi e fo mai lātou i o lātou tiu te tau ave i o le whiwhianga la e le leile le longa tupea na apa mai el malo ni usila ono i lātou wha tupea le masini ma au mai ia tō tonga tu lau wha tasi mai lātou e toi wha pina ia lena toi amataina toi maua le ea ia pole o kisene i tātou le lau toi alu fo i lai le o kisene peita iane o le fo i wato e mai le aveai
ua fautuaina fo'i ele iai le poto fa'apitoa mai New Zealand o ki matape se i toe au mai fo'i lesi vaenga o loo fa'atalia ina ia toe so ina ia halu lele iai ai uila o lea ua apa tātou e whailwhainga paanga ma Amerika Samoa e mai tātou o kisene fisoswani ia o tala fia la pestama le whafonga mau fo ia Samoa le foi o fai paanga ma le tasi o company tele tutono Samoa o le Oceana Gas o la tula le wa apa mai le la sa fai e foi la le fono ma le general manager al company le mai fafo ia ma ua la tu mai folo la tu tau au efe sosoan ina ia mafai ona tu mau pele le lei o le kisene o lono winga ele tasi se sila le malo ele ngata fale le pe tatu masini o lo ia nei e lua ai ia mafai fo i ona sosoani mai Amerika Samoa pe paulia au le wa apa mai fo ia le fo i business tele Samoa e ala le la tu so tau au mai tātou i se tau ngofie ina ia mawele o kisene ma o se tala fia le na le ngata mo tātou umalawa lo ngase wha moe whaita o tonga ia le maua tātou o kisene i wha moe ole ale toi paulia ia mantua fo i pesta ma le whafonga mau o Samoa whea lava ia i le poto o le tangata ia i altaimi e le lape a lape la ia le nofunufua i le malo e sa ili i tua sa ili lunga sa ili so se vasa ina i mwhain tali mai le ala o tali mai le nei fo i vaita Malo whaftai lau fio. Le ua manino se tasi o vaenga sa a fea le asi e singa lau fio ngai me se fo i o le tūlanga lava leo leo ke sene ono se tasi leo mta upu sa lu ngala lo fo i nei vai asoma vai atu. Mai se lava tūlanga le au nanga le tātou tanga luenga le soifo maloina lau fio nga o ani si vaenga na anga i eide tātou asi e singa li tūlanga leo tātou fa ata fa pitoa ia me se fo i o tūlanga o tātou fuala au mavaila au e me se foi ole e pe ole si ava enga le sa da walunga la vai nisi foi o taranoanga e tono la tonu o tulanga le ua ye tato fa mai terim to tua e me se ole maintenance ia po le tulanga wa ye nei tato fa mai ia ile tulanga mo mi ai ona toe fa le le am toe fa foro fio e fa ona o mai la se va enga na o ye le ase singa la fio ngai le tulanga o le vaenga mo e tauno o whamtala ina atu e se fulu i fo mai whapitoa mai saina le ala wo mai e ngā lulua i ai tātou mai le se fulu to i loto e lua ia fo mai o laile i mai alina whaini potu whapitoa ona o i la ua ia e mo mia lava ni potu tala whea ngai le lei e whau whapitoa e whato tonga fo i tusa mo lo la tauto mai o le ala nā luila sisinga ma ua mauti noai la fo ua maua potu le lei lava e taili mana onga o listo o valu i o lai ngā lulu e whaatasi pei o nisi o loo mai whaata i o nisi o loo mai le i tūlanga i o tong fitinga whalau tele i o nisi fo i o atu i lunga le ICU ia maua tong whaamtai alo la tau whaiva ai to e la le lua la le ua mau foi la potu e ngā lue ai ele ngā tailea o le ua tamwhai ata tau ina ia whai ea foi le split air e tali ai le tūlanga ona o le whale mai tele ai mto tu e whapitolo na ea le tau e tātou le central air ia e tasi ale ea e alu il whale mai ato peta iane wa alu alu fo i wa le lava ia taime asi ai le au whainga luenga la tau te whaia ia le planning lea o le maintenance plan ia una whale tonu ai lea laua ofo mai fo i la saina le au mai mala tau e atu toi teu le leile tua inga central air lea ina i tala whea ngai tonu le ICU al whaata wao ina e whainta tele na ini split air ave ai mai mo mia la ona whaatotonga i le melea e le whaingo fie la e le ngata i lea ua matou ta amilo i al whapita uli ana tupu fo i tua le ea le fo e tupu i tonu i le tātou whale mai tele mto tua le lo whamtala ina atu na ta upule ui o lea o le ua tau whai maa losi lava le maintenance manager malana au ina ia vave ona whaatino atu i split airs le tali imana onga o nai ngase mai tau wana iai ia e wha maa lua i foi ia maa wana i maua e la tau le vevela afu ia ma le tūlanga foi lea i le longo le lei mo ngase pe a vevela tele foi tau ia mo foi ia ili ia taimi e le mo mia tele tangata le savili a vevela
mo mian fa malulu le le tono potu ia ma o la wa fa nga solo toi titi a toi titi lava na i va ngele yo o yele ia al termine ia o la wa talfe ngai le mo nei tai o le sila tulanga o le a vil fa mo i tato o mana faile tala mali tato komiti fa foi a vil fa mo ma o le tulanga le o le fa tele ino tato fo ma e tipi o le termine pe ana to lua la ia na ngalu termine o le afionga ia Dr. Sione ia ma le afionga ia Dr. Fuimon o le ngaftasi aleki o le tele la o nei tangata anga i mai fo ima mai le la tō whaitionga ona o le tolo soo o la tō tōwhitinga e whai ala mafu anga tonu le na ua uti tātou fo mai e whaia le mta whaioi lea e le ngata la le whaia o la tō o ngaluenga masani ala fo i whaia la tō ngaluenga e soani e tātou fo mai le whatatau amata junior doctors e ati na e fo i la tō ina ia tele tātou tangata e whaia tōng fitinga ma le la ua apa mai fo i la le malo o se vaenga o Februari la mata maina nga i mai tātou fo mai whapitoa e soani le vaenga lea pe ia tō whan fo mai maintia o fo mai e ngatai fo mai ele ngata life soani e whaititia nga luenga nei fo mai ia ala soani e whaia o nga whapitoa o tasila le vaenga o le tua unai ina ia mawhai o na tali ele mana o nga ua tele la tō lisi whatatari a fua lola o na soani mai fo mai ia i ona tau vasai fo i leo na ia tātou fo mai o lo i ai taiminei aso toi fo i vai malu i po e ngai nisi sa ui il tūlanga le matolo so o ia la tū tau tonga ona i toa ia ai wha moe ia a o atu ia Februari o le amwhai o na ngā whatau lima ina ia le tūlanga tala whea ngai tasi vai aso e whatali ai ia pe tauna o mauna lua vai aso e whataunu lua i aso e whataunu tiute pe aso soani mail toa whalea malo whaftai sau no lofio ta se me ta CT scanners lofio nga polale tūlanga wata o toi tātou whaata whakatoa nei mole au nanga le soifo maloina wha mole o te minei o lentau no mai le insinia whapitoa mai intia na te toe tāngo fia le tātou CT scanner le na whale tonu ma lala ua maua le ia le mafuanga ia u whapi fo i la le vaenga le po totonga le nsau mai a la fo o toi whai mai le tala la fo o iei malisi me whale tonu ia o le toi ngā mea whae le pei fo linga o sina maneso lava ma waile po u o soil pala lola i o tanu lola nga se o no o toile tong fitinga ia o le mea na le o uman tanu atu le sfa ata o no o le whale tonu ia a le tam whai au nei tanu wha ata lea tu lo wha fonga anga Samoa o tatu talo ina ia alu ese atu ia le insinia whapitole o tau no mai maisi parata ia no oka ina ia mawhai ona wha lea ona matua mo o mia tatu e mo mia tatu tangata na ile CT scanner ina ia sao fo ia le faingo fitfilinga fo mai ile itu ai ngase o lo iailea ia leta mali i po le ngase tu lang fa pena mai tau e tau fa tino ile ngata lai le fo tau fai ina ia fa tino fo ia le CT scanner le no le mo ina ia pe se tatu masini fa leo e awani to e paulia ia ma se tala fia le na ia le ngata ile le fo wa ia le vaenga e oka ina ia awalava ne ia taunu mai foi le na CT scanner ia o lai le ala fo ita tu tangata faina il poto fa pitoa e fa taunu ina ia wa tasina awala e saule tamali ile sa mai fafo ia atu foi lo tatu aula ia ia ila to fa pitoa le na o ngai fafo la to te inisinia ina tatu masini ia al fa vela o tele tatu masini ia pe o mo mia foi la to fasili atu na malama ila to ile tapena ina ia fa lau tele ina lo la to sila fia mo le tapena ina le loto i fale le fauina ma fa le o tatu masin malo faftai sau no lo fionga o le tatu fala au vai la au fionga o le ase tūlanga ua i le ase singa le lo fionga i le Australia ua lava ma toi tatu fala au ma vai la au mo tonftinga e me se foi ngase e fio atu mo se soani tatu farma i tele me se farma i fai tu malo po e lava si vai ngo tau paulia tatu au nanga le fa mo le lo fionga
ia o le tala lava na o mai fo ia nai tatou pule mai latou o lo sosoani le tatou faletalawai ai mai se fo ia le tatou warehouse wa peo ina le o kam mai fala au ma teu fa le ai i wa tele fala au wa tau no mai fo ia container se la mai ai ia mai fa mo mo tami pisil nei ia wone i nei fai tia tatou fala au ia ma o se tasi foi na tala e whaftai atuai le ngaluenga o lo whai tātou au whai ngaluenga ma ta lia le teimi nei ia oka whaatele au wae e tele tātou tangata au tō waa mai whafo ia me se foi nisi o whaalawalawe whafo sei ia mai la tō au lo ngase ngase e te tau launa ia i se whaasilinga o whala au e peo na masani ai a fa pe fola au na fe ia tau fa lu afe tau fa lu ina wai tatu te leilo me tupu ia te foi wo so mai se fa ia po ni ngalu lolo me fa pena tau anta pena i tai fa pena o tai mo ti munga ma ua lava ta pena le vaenga lea ia vanga na ua mtoa tele fa onga ia on toi uti foi la ia leo tatu fala au mai la au a ua le foi ta pena ngole ona wa levan tatu ta pena mai le ua po o lua masina o ta pena ia maulau tele tau no mai tele o fala au sa faititia ia le ua tala fe ngai le ma lo fa ftai lo fionga mit tonu lava yo fa mai tele to tua o la se sila lo fiong o nga fatia ona tau avina tato fa mai tele mit to tua le tele nga se lo fiatu ia po ia se fu fuanga lo fionga mo seisi va nga fa yo fa la tele tu la tato au nanga le mo fa mai tele mit to tua fa mo Whaftai pesta mo le fasili o se fasili nei tau nei se tali. O le taimi nei, wala i titi tatou whale mai mtautua. O whaalua no ua nga ia tu le emergency. Ia matou tanta no mafo mai ia manai tau si soifua o lo o latou la lango ina ia le vaenga lea. Ia le taimi no lo atu e ono le tatou ngase le corridor. Wa tumu uma ia i le emergency. O le mafuanga. Ua wala au atu i tatou acute 7, 8 mai latou vale tamaiti tutumu uma. Ia mo le faa maoni o le latou saunoanga. Matou asia loa ia tatou fale ia. Sa o le tumuma. E tasi mateo atu e tasi le poutu avanoa i le si po le valu ia. Ai lua lo avanoa le fitu. Fa solo mai isi. Le fale fo i o tamaiti latou. E tumu uma. Onu tatele o tangata mai pesta mar fa anga Samoa. E tele ngase o lo ia mtotu e teimi nei. O mafuanga foi na pe a fai o fafonga mai tatou fale mai tu sivi. Ia tau fai fo i na i tong fitia pe tatou ngase ina se i tau fa mau ia tu fo i la tu o lo ngase i tu muane. Ia fa pe fo i tatou fale mai a fai tu malo tatou nga lue fa tasi awa ele yo o taimi fa volta tu fale mai le na tala no atu fale mai sale longa mal fale mai fo i po i to na matu ia le uta pena le wa ia fo i la to e mai matupe fa wai ia ma se process e umiele fa pe o se me tu pusta usanga tas o te lope to fa ta usanga ta tino mai ta to mitile ia ma pe on tala no atu le wa ia la to e mai tupe ta tu tenga lo fa ta si fa wai al tu langal na al mato asi singa la lento asi to ifo man to no walu la solu le na wa vala o mai la to walu asi le no va ia le corridor le fa tu muina ia na nga et foi nai fo mai le cute 7 male 8 file mato tala ia mato tata no se awala im fai ai ia si le to fo ngase o la o fai ona fai titia ia to tu nga o no ia po leanga po le mafuanga ona lai na watu falma ia pele wo staine ave ainga ai asia tuaia tatu fo mai ma le auto soifua e faitong fitinga fusinga ina tasi fo na walo fai ai o le mafuanga la pe afa pe wo fa te ia la ngase ona o wala ia ele fa pe ua waita le falma ia te oe ale mafu angalena ia olo ia inisi maitinga ine mo mia tong fiting ia mai se tau tonga e mafaina fatino i tono fal ma wa ia foi langa se ngasi wa vinala to e avitua mo se malolonga ia e tau savali atu ia tau soifo e fatino ia fusinga ma fainu vai la au mtulanga fa pena malo fa ftai lewa manino foi se taso vai mau e miso se fuanga mamau tatou malo mo se isi fale mai falau te le tu langa le onanga lau fionga
o tātou whare mai whamatoto. Nā whera si ngā rau whionga na Sraidi, ala se tūlanga ua ta oto i tātou au nanga ne. E mātou tere i a sia le whamatoto, ai wa umano ua sia e au lātou ia le au whaingaluenga. Ia mātou tano fo i ma le taitai e po le sunga ia mulpola o ia leo lo whafoina. Ia malo ia i fo li po tilunga lau taiminei ma o lo a ngā i ai lunga i e whamaino toto. A o le fo iwa ia nisi tamali. Lātou te whaamoe e whaia se awala. Ina i mawhai un whai ti ai lātou e whaamatoto. Ma o leo te loa le vai as fau le talalo i ai fo i le lātou fo i whatua inga tausi. O lo i lalo lava soi fua malolo ina o se vaenga fo i lea o lau pū lea tuto tasi. E wai, nai sila fia o le tātou whaamatoto. O la fo i tuto tasi lātou i lalo a lava o le tātou mtanga luenga. I e whapena fo i la nisi. Ina ia ngā lue whaatasi ma tātou a inga o i lātou la le whainasi asi i maota malawa. Ia mata i tū ma whaitonga fitinga. Ina ia whaititi ai lātou e o mai tonu o le whale whaamatoto. Ia po sisi la po o tūlanga kanesa ma vanga whapena. O le fo i la umana whaia le tātou ngā luenga so tau au ma le tātou whale whaamatoto ina ia awani paulia. O lesi mea whaatai wa fisili vaenga lea ma le whaafonga Samoa. O le wha matana o mai tātou a inga mai whafoi asia si mai tātou. O lo wha mala tō toto. Ia ma o tasi la le vaenga. E ngona e te tau ona whai mai le la tō booking. Ina ia awa nei po ia wha manu o whanga i le pūlenga o le wha matoto. Ma tapena lele iai le la tō rasta foi lea o ai alu le aso lea o ai so. Ina nei me ane o mai wha peu wha pito manu ia tasi o tātou tangata. Ai lea watu se awa noa. Ai le leile longo ma mao mai. Ia on tā mu whai foi lea o le pūlenga. Ina ia tonga fitia fo i la tō o la tō fo i o Samoa. Ia ma o lea fo i la o tō tele i la tō wa talo sanga mai. Wa longo mai fo i la tātou pūlenga. Ia tasi nā mafuanga. Ai le taime tasi o la lavanga i lunga i la tō ia faile screening ia faile ia le vaenga le follow up ma la tō maua ia ua uile mai wa taun fa male toto ai man ia la o ta ia per ta upule pe afa pe vavena e hanga i mai fale mai ma mauti no ai wa matalo suka ia ma toto maua lunga o la ia tonga fitinga i ma fai ona fa ititi e awana e to e la tu lunga i lesi la sanga mantua foi tasi lua tolu ia falo ia fa male toto io po le umatua vo fa le ton ai a mo le tasi io le afso so animalos ma te loa a suil tau mafa le lifestyle suil fa inga lau ai la fa tele il popo male sima a mai ku kama mai male morinka tau mafa male io le fa titi ai fo la le o tu le lua lo no winga la ma wala taime te alu te fa inga luenga ma wala taime te so soani o le whawhitauli leo o vai atu le lisi lena o mai ia i la tau le whamatoto. Whanoa noa. O mai le whasfulu tausanga. I le 5 iwa tausanga. O i la tau ia lau ua sili musan o tele i tutonu. A o le taimilea, whasfulu 5 iwa tausanga. O le malau lau o le malosi. E le i follow malosi. O i la tau ia sa tau na ngā lue i tutonu o ngā luenga le tatu te ngā lue ai. Ia pe fausana pe sinisi ia pe ngalue foi fatoanga ia pe mo se fa ngota e mau ese tau mafa e so soanga ni le ai a o le tu moila le au fa matoto e le stulanga le leina i le minsta le tau tala e le se tulanga le lei fo ina mo sa mo atoa o tau tatu tete mu ma fefefe ma sui lo tau mafa le taimine a fai o light tau mafa o tele me lolo ia tau mawhai e whaititia. A whai o tele me su malia pe o vainu ia whaititia. Tau mawhale niu, sui ela winu. A whai sa se fulu ia vailima, ia tasi se vailima, po le aifo se vailima. A whai na lua ia u pepitapaa ile aso, ia au te ula tapaa e vatu saula wesi e inu. Ia na umane la ia lea, fia mama, fia papa, fia whanau. Fia lo vai fia. Ia fia umalo awai. Ona ele o mai lola ia fa mal toto. Ma o suinga la e sui lunga lau ai. Ona le ai le o se fa ma toto i tono Samoa.
o le tūlanga moni ale na, ele lei pele fai tala atu na i vaenga ia. A fai fo i le longo sa ia lau whaafonga ia, toi wha fo i maile upu o le Minster, ai ono le Minster, o le fai atu na i whautuanga ia. A wai le fai ele Minster mea ia lau su, la lava o te aia le sil te mine ia, na sisira mai ia, o le vai lea, o le moringa ma le chincha le tu whaatasi, no sauloin. Le tu titi au ona we va mai wa le na le un ta vai le malo fa tai da fionga ta ua tele le saunoanga fa manino ma saunoanga fa mamala malo fiong mo moli ai foi fe ta ua nei mo si le fia la tele so ta to tu no fionga vatu ne ava no moli saunoanga fo I tulanga ia ile fa fonga fo I mane mai mo mai so ta to tu ia pe isi si vai ngai te fia sau no ye o wa le lava wata oto ia ayo fina ngalo le malo so tato tunu tu langa le fautuanga lau fio ia ile tasio fa fita o lo fenga nei mal tato matanga duenga so fo maloina tu langa lava o le tau mafta tau ia ai me se lava o le tau mafai I me ai palen tau si ai fo so fo maloina but you never know lo fio mo sau no fai fa mai e folta po kala me falo tit fa tai mo lo si da fia o le o te tau li maina le pepa le nei o le pepa le nei tanu mai le tau sanga ia uni lua fe male lima e tau male taimi nei o tusa ma se lau lus fulu ono miliona varu se lau valu tasi afe iwa se lau lima fale tupe sa mo ua alu le fa matoto le se tamai sere e tal no miliona se lau lus fulu ono miliona ai man tua fo ila o ngase ia o ngase nei ele tau na tupu awa fo ia lan tupu ono lo fata male la wai o le fata male la winu o le fata male lo mafau fa lo no winga la o le faiva le ta mama tina e tapu e ai tamati awa nei fata li se is fulu valu tamati a mata tu nei taimi nei a fai o teu mau I lau pusa isa ni vai su malie ia te talo atu sa ese tu o tuini niu a fai o teu a ina ni miti fa sa ta miti to inu miti to fai na mea wa na na tali o tu ina na ia e umane o maliu su lima tau sanga ona le mau le miti le mana o ima tu e fai ma o se tala na o te talo tu ai o le wa ta to fono fa vai lo fiongo pesta ma le mamalu o Samoa o la fo e mautu o tato komiti tina mata maita o la fo e mautu I al pule nga li I mawhai pule ma o te ole atu a vea ia tato maota nei a vea poutu ia ma malai ia e fai se tanga ti ale leo soifua malolo ina ia tato ngā lue whaatasi o loo ia ia tato asiasi tu mamau o tofu ale tu malo ia ma ila tu wha au penga ina ma fe soso ani I tausi soifua ma fo mai e file screening a umana file screening ma o te loa le fo ua sopo ia a toa Samoa fa mole a fai wa longo atu e ila tu o lea ua mawalunga lo toto ia ma o le suka ua fa le tonu fo e tatau ona iai se tu langa e maanga whangafa le iai le ola o le ola le mea alofa mai le tua I le pule I tato ai pulea le leiloa ona fa umi le lua mafutanga mau matua le ngata le na o le ai lo sao le lei lo afio anga ai sili ai ona fa nga ina lo anga va ma me alofa sa mai le tua I le ngaluenga pa ia le tua na atoa le ina lo no winga ngalue fa tasi fono fa vai o lo tai fono ai ia se tasi ua tofia tai fono o lo iai malana komiti e to se fulu malfa pe lua se fulu lo iai malana au fainga luenga to lima ua mafua I se a ona invest le malo I le fono fa vai ono le leo mua le na mo tato afio anga tato I tu malo o lo ina le pule li I mawhai pule o lo iai fo iai la tau le si ufafonga malo e mawhai ai ona tapena le loto I fale le ainga ia anga ia tuai ma tato whawhia ngai nga taulangi o lo iai fo ile la tau sao te le I tutonu ina ia whai titia le toto mawalunga ia whapea fo ia le suka ai le ngata ilea ia male tino puta varu supa seno tatu tangata ua maita wina o mali liu Samoa ono le ngase lea ioe
e whaanono uma ia tātou. A wafe o tātou le tali. E leo le tali le atua. E iai laum tāwhau i e whai. O le a puti le ola. A fua le nā. O na le iai leo tātou whale wha mātoto. Ma le lui nā le minsta. Ia te tau na tātou tāpena. Ia o mai se taimi. O le toi wa ia se whale wha mātoto. Wa e alana e ngai mai wha malo toto. O le whai alau vaenga e whai. Lau tau mawhai tu i tonu o lau winu o lau mawhau whau i ta pena le lei. Maustai loi whai whi au. Ioe. Maustai o tauta maiti mātua. Ia o mātua fo i e whai la tomu whai a onga mua. Ia le ngata i lea. O le ngā lue whaatasi lau mwhon whaavai. Ia mai la tau o lo la tau whai a tonu i tonu o le li o leo le i tu malo. O na whaiti tia i lo leo ngasi. O le o te apili atu ma o te ole atu te talo atu le nganga mawalalo. A whaifo isi i se whaamtalanga ia alofangia whaamangalo le au auna. Ai tu atu pe yo au tafa. Ina iao ngā te iwo au tu leta usanga e whape minista, whaafetai lau whautuanga, o leo wasui wa te atu le toto mawalunga marisuka, to angalo e tau mawhalwa yesi. Ia whaapea ma tato moringa. Ia male whaalo alo lava. Ia manu ia whaiva tofi o Samoa ile nei fo yaso. Whaafetai lau fionga pesta, ia i maisele tō fo i pito la au, whamia le tua. Ma lo whaafetai sa unua lau fionga, whaafetai fo i mo le whaamano ina lo teimi wa tala manino i fo i tūlanga o le mtafa i tu pito tato mtanga runga so fo maloina. Mea me se fo i o le asia singa e peona, whenga i marau fionga i tato whanama i tele mi tō tua, anga lei fo i ledi i whenga i o lau fionga, ia mawhaiwa matiu te me se fo i ia o le taita ingo se o tato o tunu e ala fo i le tofi minista, ia me se fo i tato mtanga runga so fo maloina. O le nāua mai mo whaafonga se o tato o tunu, i le polkalame whaapitoa le nei fo i aso o e malo ua maua i fo i lava no tāua e se saa i fo i le tō whamata tara manino fina ngalo le fionga le minista ia e tu saa i fo i o le au nanga tātou mtanga ruanga so i fo maloina o le a maua se isi whapoponga nei lau polkalame ia i nai vai aso rumana ia mō teimi nei anga leile li i fuafuanga whaataunga nei fo i vai aso so i fua mai manuia. Ina watu wana iya tuone lai